Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an ka National People's Party NPP block punthor umkhra glap punthamai kinong kit kam jongka ha ka jingyalang kabla long ha arp sautri unaitung arajar arpsan ha yung dorbar hall gofling ha kani ka jingyalang punthamai lapin benai ya uba Arnold Khongwir kum president bathamai kat ba uba Rocky Hek ula sange no na kani ka kerdan ya ka kerdan working president na shimti do uba Kodor Lingdo uba Frankie Hek pat ula shimti kum u general secretary but uba Johnwell Momin kum upla yerong uba Rocky Hek uba longru u national secretary jung ke NPP ha ke jing kren jung u la ai ke jing yero ya ke sarkar ke belam de konrat ki sangma ha ke ba wang ba ke sarkar MDA kelala ban wanra abun ki jing kala ki ba pau ha ke jila Meghalaya ula ongru ba omdan sarkar shu kum ke neban pen pau ya ke jing tenju ba ke jing trai chitam jung ke NPP ha ke sinshar pat ba uba Hek ula kedo ba ke sarkar hapo ke jing yalam jung ke NPP kala shimkya ki liang ba pher kum ke roi ke par ke puli puthi ke kot ke kya ke surok bar kilat pathai khubor ula kentui ki pat ba ba kinya trailang bat ai ke jing kershan ban pen khlan shu ya ke NPP ka jingyalang kalapan I ke jingi shimbenta ka bakraw jung ki pat ba kinong kershan jung ka party ki belawan ban snap bat ai mensie mi kinong yalam kani ka pinpaw ba ka NPP kinong don ka jingi tuli ba ka jingi trailang ringkat ka jing kerman na ki pat ba ban pen ya ka trekan na ka benta ka bha ka miat jong ka jilla bat activity dual post hanging layo I ba Arnold Khongwir president ma jaga demokrat block committee ke layo ba Kodor Lingdo bolong working president ke natang layo vice president Andy Lumnong general secretary yo ba Frankie Hek natang layo ka committee ka ba plan kawan pentulun ya kam namar ba motif ke jong ini bang habstang ya kam kumno ya nam tak organizational kena menginla syakmat bang inform ya ki unit beper apo put sam yang ka poten infra consensus te kumta hi ni la sedang suan nak blok nak parent body mentah apo penamka te ngin sapoi sya man ki area man ki unit bang form no ya ka unit dan kita nak ruling ke pertama ki ke ka baide ko nomi khwat nimla bang comment siye kata kali ki ba hi bai I te nakaliang ke jongi ka party hi ni next camp ha ke jingi lam jong u sar konrad sangma bat I sar singa bhalang dhar bat ha ke jo por I sar poston ni ba ha kane ka jela ke jongi ha kane ka jinglam jong national president jong pada sama ni baga development kelabun kelaya nama mengang ade ubre ubang asang serum seneng bang ya kendo I gebre mumba naga national committee te habang aya segar hul su ngai board development di surok committee kisingkin hapia ya po is kasil su ni surok bon ki infrastructure bang government ni kalawara sibon ki development ngaya spo janjian semi surok baki jingkin di parana lang sedang ni handai tanggawe ngakwa mangangkan ai gitu di bakren di beben bakho hapo social media kadang ben kata ni maksud nama bangi ki party ni ngimju ben ngimju kho ni trekam bet ni ke instruction mangiyo naneng ni turun ke kam ke kadi kata hi ngakarpat yapi we kiba lumba kani ka media ka jongpi kiba kin saben kisakho yengi kidaki mo bakeno nakapos ko no kitang ya ben mapi ni sing sutama mangi sutama banyetre ka kam ke bang te bahalor kila ai ka jingbet yengi bangi yetre bang suthe chaki kenang busro kumno bangin pe ya ka jingha jong ka imlang salang jong ka jai pada ka jong yengi hable ka ngin tre ka kam ni gade kalong kay ka blessing naman ta jungi ka pemukna konsensi ni dan hakani ka party ka national party wala ni kampoy siya katong haka jinjob ika MLA ru handai haka jingelam jong sa konrad niyo bon ki jingerap pipet nakaliang ko jong ubah ka po pinday New York baka sarkar ba munswa nimpa jiyo snow kita ki CM elevate nimpa jiyo snow kita ki prime Meghalaya nimpa jiyo snow kita ki scheme ki baper pipet ya po ka tourism sector ne
mo ni ba ka hangne ka tourism ka flourish ba ka bloom like anything ha ke scheme ni ya tang hangne po Ahmad yung kadang ngamaran football ni pulo ground ti kan no development gaya ha ngai ini kinong comments ti besikwa tang ban ketik yani kumno ban mo bakin perbena bangga parti NPP jangi kamli ani buat ni pagba hindi gibabit pagba hindi gibabit gibala lang asal pagba gibastat baki ka development ting ngaso ngo sisa ba nidan hakani ka insan hakani ka parti bangi bangi kinonglam kijongi bahkamat kiwara kibon ki development ting nang kerman susu ba nginang yo bon ki development hakani kusno katha ko jeng mo nan chu berdak menjadi api ke media nada kuat bentuk kata kamha lek nang po block office badan hapo mopat setiap dot ki data nang ke baki pajba no snong jong ka ne ka snong ka konsesi ka jong nganya kerpang ke baki la yo ki jingyarap lingba ka sarkar ha ngapai ka sarkar ba mensuang impat jo mat kita ngau ki jingyarap ane hakani ka sarkar boleh lam 100 ton sar kontrak ba siya halang kini kini kiba pro jabe kiba ora ika roy kapa ni nyong bang ni comment siya ke bamde nim pun phai tien hande ni ne tre ka kam ke bang iyo ben section nang ke iyo ji batha nang ke nai ni ne kan be kata bang ni ne tre ka kam le banyak keren ni bat menteri rang ba joni bat isa piston ba kidang bun di development di hawara kan ne kasna ka konsesi ke jongi nya persyang hi ka bangila ibor iso jing banginya keren syaki behe kenang ba kisngap lang ya ka jing jingam jing ni ka blok jing omdei naman ta ka blok omdei naman ta konsesi berok away ni yang dan kambon di development akan itu senang ta tentang ila de keren hak po support naru hazar apply ba yung ba kisnong yung ba darbar snong ba fair ba kisno marjan hangni ka golf lane ba ko siap langgar din ngopat nilai keren bat nilai ya sakmat namta ka di survey kini kumno ban he jadi surat handai nakaliang ka sarkar ka joni kadang ya sakmat hi kumno ban rekam mat nidon lu angni namukmat joni wa tre ka kam ka jam jongki kumno ban yakal bahalo handai ngi di tang partiman nimna mangin bakai start boro kita handai kai nakaliang ka joni nila ban approach station senang ba nakajing tepat kejungi ru bese mo kandang buon ki roy ki para ni kusang katha ko jung ni kong syam ai ku le try tirat laila di kong si mun pendat di kini kam kumbala bura parti dan ai ku le baru aku ke blok ka blaji ni aku ta presiden ke blok nang banyak untuk ni ka kam kajing dan kam jong ka blok kajing dan kam ya ka blok presiden ke dei maksud ho ika daw tengrai ka beri na do ka ka level ke barit ke baknang banginyo ora siya ka district ani ka state kita ay di jinong kau dengan ay kubli baro ay ipay bag belawan ke sana kani ka meeting nasi menjid yang aku tahu block president ya kijing iya kumbalong kijing imi kijing iya ki don bet dia menta kumbapi ong di presiden berim ya ki kam ki bala adap tray baki kijing iya ki badon kadebe ke jik sngap jung presiden dan the entire block ban sngap ya kita kiru pai ba jing e joki ne kan ba pen pa we ta jing e minum la ban ra ikini ni jing e sakmat wala ka de district dan ya ka state minum la ban ikan we ino kata jing e ande ki dei ban wan kita ki pai ba sakmat ya kumba PTP ke National People Party ka de ko ka party ka baki ong ba we are family ki jing kun ram ki don bi lagi jing sam wala kadi pa berkun kadi sipara simen sipara kadi silok skuren kejing penbaikan don baik dia kumju baka kumbangi ong kumanga ong pi minta ban biasa isin baka National People Party kadi minta ka your family ong nakapuas kapuas kejing kun kena minum don ban ong ba minum la ai penbaik i ka mentate borok kinong mikmat ki belaji belasajir dengan IT iwe bikin sutho makin wan mi sikmat menginya keren namar ka planning mal implementation ka syong habaro kinong saji
kam dadi tang hui brio kam dadi tang hu president dan vice president kadi bi kajing kulun na baro hoi kumba pitibi ka parti ke simbol jo ka parti kala pisai bi hang tu katanra jo ka simbol ka pisai bi ka simbol kadi ka book baki ang we strive through literacy and education to weaken